Pemirsa, Bupati Badung Inyoman Giri Praste dahat nyokong antuk rencana pemerintah pusat ngewangun LRT Giri Praste taler ngejantenang pacang ngewantu light rail transit antuk nyagayang dana APBD reng pewangunan proyek Inucap pet prade kacumpuin regulasi. Ring ajeng awak media risampun ngelaksanaang sidang paripurna ring DPRD Badung Bupati Giri Prasta negesang pembangunan LRT membuat pisan ring sejeroning usaha nimbakang kawentenan pikobat kemacetan lalu lintas saking Bandara Ngurah Rai seminyak legian kute sami gita kantos canggu napi malih panglimbak pengeroh wisatawan kembali dahat ageng. Bupati Giri Prasta ngwedarang anutin data pinih untat arahina pengeroh sampun kantos pelekutus talian wisatawan inggian 60% nyane rauh ke Badung. LRT sane kerencanaan kawangun ring beten tanah puniki kedadasang selah pemargi santukan mewah nyane antuk limbarang margine napi malih ritepengan mangkin rumasuk ngewangun flyover talar kakantenan nenten Meresidayang. Sane menarik Bupati Giri Prasta ngajan tenang PMK Badung saya nyokong merupa wantuan dana ring pembangunan LRT sane kerencanaan kakawitin ring warsa kalih tali 24 yening kadadosang oleh regulasi. Ring sejeroning digelis sang pembangunan LRT Inucap Giri Prasta ngawawahin pembangunan LRT beten tanah Inucap taler mangda ngerakse kaluwihan ring tengahing alikan modernisasi. Balik pos nguningayan.